Swastiastu. Inggih. Makin jantos dumun semeton sanelianan sanijagi nyarengin nonton wacen cerpen online puniki nggih. Nah, sedurung punika titiang jagi ngaturang suksemo niki majeng ring suara saking Bali sani sampun ngicenin titiang galah niki galah melajahang dewek kenten nggih. Nah, ring rena sani mangkin titiang jagi nguacen cerpen sani memurde Memedi Jegeg kenten. Puniki kekawian saking Niwayan Antari. Nika semeton titiang ring jurusan tawi ring kelas pendidikan bahasa dan sastra agama. Sedurung punika mungkin jagi ngantos sang dumun semeton sani jagi nyarengin. Nah, danding sampun galah titiang tanturan titiang mangkin jagi ngwacen cerpen sani memurde niki Memedi Jegeg oleh Niwayan Antari. Peka boros keto anake sai ngorahang adan peka wayan dogleri ulian sebilang wayi gaginani tuah meboros beburon ke alasi anilakar anggonu dedara nasi lan diken-keni adepu kepeken buron-buron ani borosinu ento sekadi landak semal kedis lan apa ce ani dadi anggonu dara nasi dinani jani peka boros luas beboros ke alase ngajak iwayan dogler buka tumbene wayan dogler nuktuk meboros biasane iyo tuah metajen teken ngurusang anak luh dogenan uling semengan aja kedadua subo luas ke alase kanti tengai nanging konden jeman apu-apu ditu lantas di beten punyan poh gede aja kuda dua meembon. Aduh kak, adik kekini sana sani meboros kak nganti angin pangman cundang au kode aing yen icang uka was ngalih nak luh bemanang tetelu uling tunyane kak keto munyini wayan dogler patuhang cai cara ngalih nak luh dini ditumakatang betawang kak gaen caini pragat dadi dokter bedah jeg bedah dini bedah ditu sing karuan unduk keto pesaut ni peka boros adah kak nake buka-buka rahasia keto kak cukup raga jak dadua dogen ane nawang
pidan uges kak nutrune ngara je patu keto kak. Bah, sing dadi keto yan. Nak pidan saja, jani sing ada apa? Jani kak betobat ngurusang dadong caini dogenan belelah kalingan ngitungan nilenan bien. Luungan meboros pang ada nang pice widi nyanan ada dar. Sing keto ada anggon pipis manian. Mai ngalinin borosan buin. Ditu lantas pekak boros ngajak wayan dogler ngelantasang ngalin beburon lan masang latih landa. Tusing kerasa galahe mejalan, matan ai subuh nyejer bedur. Lawat sirahe subuh dadi enjak, to kone ciri galah subuh tengahi tepet. Konden masih pekak boros ngajak wayan dogler man meboros. Yen biasa nih kak nak kali jani peman meboros, adi jani besik konden nang man. Apa tugas nih jelek anggon meboros jani nih yan? Apa ke ulian wayan tumben nuktuk ke alasi kanti takut mekejang beburon nih? Adah kak, denake ngwalek keto kak. Takut nyanan kak singidang menek nyanan. Beh, nis sangetan bin ngwalek. Kalingan kebet batas menek pangkedan, menek jurang kak ngidang. Nah kak, kan nyenawang deno. Jani doang, angkian kak butlung daseng nangsur 5. Ngangsur. Neh, biin nyangetang be ngwalek, jek entungang nes nih. Hadah, suwed be kak, suwed. Icang sing bani be. Jani, adan basang icangi itungang nih kak. Ulian nuktuk kakak lasi jani icang seduk. Kudiang jani kak. Ngabe bekel ngara kanti bahan engal-engal ulian kak ngorang ditukade bisa nepuk nang cegeg. To ngai icang semangat kanti sapin nengteng bekel nebo wadah hangu ja imeme tuni to. Keto munyene wayan dogler teken pekak nih sambil langu mejalan ngalinin beburon. Kresek, kresek. Saget, ado munyen kerasa kresek. Misi munyen nak elo megending di sisin tukade. Ani ada di alasi ento. Kak, den malu kak. Nang di ngehang, adi caro munyen nak eloh kak. Kalau dan munyen ni luang sajan kak. Keto munyen wayan dogler ngorahin pekak nih. Ken yan, Ken. Nak kak bongolan. Aduh, kaki nene saja nak betul. Mai kak, palkin je. Hasane di sisin tukade kak. Nyanan jek Widyadari mesiram tuh kak. Icang ker ngemaling senteng nih ker pengkebang.
ragane ker ajak mulih ker anggon kurenan. Yen be jenglah panak kanti iketut, mare je kerbang icang mewali ke suargan kak. Nak pangnutin arah-arahan Pak Gubernur kak, ani tentang KB Bali tuh kak, 4 anak wajib ketut panglestari. Iya sesemut iki keluarga tiang sampun nonton. Ya makin lanturang titiang malih. Cai lebihan munyi. Ngaji nage dari Raja Pale. Buangan mande dari memedi bakatang cain den. Aduh kak ini. Awas nah. Nyanan icang sajan mande dari. Kak sing dari lagi doman. Kak ngare jeng ngurus sang keto. Awak betul. Nah kak, tawang be tawang. Tuh apa tuh kak? Pih, cekek gati kak. Apa yan, apa? Matan kak berabun. Tepuk ada bingin saput kase poleng dogen. Bih. Tuh, beten bingin itu buka. Tuh bok di lantang kak. Tuh, me baju putih kak. Nah, Jani bangun jatuh kak. Aja Nadia Sanina. Den malu ya, den. Sekenang malu. Memedi nyanan tuh. Senja memedi kak. Meh ki ada memedi jege ke gitu. Memedi tuh yan. Nah, pangseken Jani kerpakin kak. Ketakonin apa mirip ya manusia, apa dedari, apa ki memedi tuh kak. Mejalan lantas wayan dogler makin anak lu entu. Mare duang tindakan, saget anak lu entu subuh ilang. Mimih Dewa Ratu. Kijul aku nangu dedari tiangi jero. Keto wayan dogler mekesiap dingalin anak lu entu ilang tuah aki jepan mate. Lantas iwayan dogler melai pati kapluk ngalih peka nih. Kak, memedi tuh kak. Hilang kijo kaden laku nangu kak. Aduh. Nah, rasanin begitu. Orangin pengkong. Bo orang uling tunian memedi totonan. Masih koni dedari. Keto peka nih ngomong sambil langu kedek ngakak. Nyangetang takut kenah nih. Ia inget rahinan kajeng kliwon. Tutur anak lingsir. Yen di kajeng kliwoni entuk kone sarwu wong Semaru. Iwayan dogler memedi. Di subani suwud wayan dogler ngajak pekak boros ngampilang lat. Ane Jani ajak kuda dua mejalan mulih nih. Wayan dogler tusing pesu-pesu munyini ulian takut nih teken
unduki itu nian. Mare nang 100 meter metindakan. Wayan dogler buin mekesiap. Kak, tu lantas pekak boros milu melai pati kapluk. Kresek, wayan dogler ulung mesau ke pangkedani. Aduh, kanti sepukin pangkedan. Nyanan ada memedi dini kudiang tiang ni Ratu Betara. Aduh, kaki misi kecak pedo, pasti pesing kuat menek tuh. Aduh, pengaku nih doen nu kuat menek. Jani pemuput nih kecak toh. Wayan dogler lantas bangun lakar ngalinin peka nih. Wayan dogler makipekan di alase ngalin peka nih. Rasa tengkejut i wayan dogler saget ada anak ngaplakin palani. Beli melaib nepukin tiang tunian. Saget ada anak eluh tidureni metakon. Makipekan lantas wayan dogler. Memedi. Blog wayan dogler. Ulian anak eluh hane ngaplakin palani ento. Tuah anak eluh he ani tepukinu itu ni ani kadenangu memedi. Tulungin. Tiang ubar memedi. Beh dewa ratu. Hadan suwud buat tiang ngurusang nak lu dogen. Tobat tiang dadi playboy. Banding caro keto wayan dogler gelar-gelur sambil langung melaib. Ulian dekat kanti iyo di pondok ne pan ayu. Ani ada di sisin alase. Ditu lantas pan ayu metakon. Weh, Gus adi melayu tuh. Apa nguber? Macan. Lipi. Ada apa Gus? Keto panayu mentakon ulian bingung ninggalin wayan dogler melai pati kapluk. Ada memedi pak? Keto pesaut nih wayan dogler. Ada jak memedi sadahan. Engken gak bani memedi nih Gus. Petakoni pan ayu. Jegek pokok nih memedi nih tuh pak. Konden pragat munyene wayan dogler. Lantas teko anak eluh. Ani kadenangu memedi entu. Nih pememedi nih pak. Gitu wayan dogler ngorahang teken panayu. Maka siapa panayu? Panak nih dogler. Aduh pak, jek icang terus orang memedi. Huling tuni kan beli nini. Iseng je icang makin. Ulian beli nini melai pati kapluk marut nepukin icang. Sadahan ngorang icang memedi pak. Ampura niki uyut akidik kan.
Wah, panak bapake lani orang gus memedi. Ada memedi jege kekini. Kedek panayu ngedekin wayan dogler pati kapluk kanti melaip. Ulian ngadenang panak ni memedi. Aduh, tiang tan makesia pak. Ulingna kaden tiang nak dedari di sisin tu kade. Mih, jegek sajan tepukin tiang pak. Bok ni lantang. Ngoyong beten punyan bingini membaju putih, kamen putih. Subok itu, marek ker alih tiang ceklanan ilang pak. Kito wayan dogler nutur teken panayu. Bah, beli. Ulian ento beli makesiap. Tuh tiang nak mulos sekan tiang. Tiang nak ngirengang dari jeruk istri beli. Tunian ento, tiang marus word mandus di tukade. Tiang langsung meseh baju putih, kamen putih, ulian tiang ker langsung membanten beten punyan bingin itu. Nak jani rahinan kajang kliwon, tiang mambo, bok tiangi belus tuh mekado tiang megambahan. Bisa tuh kadenang beli tiang memedi. Nah begitu orang beli tiang ilang. Tiang tunianto nak mebanten. Ulian sibak kelod bingini. Si sing nah huli beli ni ngintip tiang to. Nak bingini to gede kaden beli. Lantas dadakan makesiap tiang ningahang anak nyerit ngorahang memedi. Ulian makesiap milu ngenggalang sentiang mulih. Sage tepuk tiang beli mesau di pangkedane beli. Iseng jebak palkin tiang. Beh, jek biyin beli melaip ternyata. Tiang ane orahang memedi uling tunian to. Kedek tiang ningalin beli melaip pati kaplu. Keketo nakutin ti tiang. Keto berceritane beli, pangseken tawang beli. Pangsing tiang orang beli memedi biyin. Keto lantang tutur anak lohe ento nyeritayang unduk sejatini. Bah, ampure loh, ampure. Pangkengken kaden tiang nak memedi. Sing medaya tiang memedi jege kekini. Dados kenalan loh. Dados beli. Tiang jero ayu. Dini subuh umah tiangi. Men beli nyenadani. Adan beli ini gaul dek loh. Jero. Iwayan dogler. Keto wayan dogler kenalan ngajak jero ayu. Kedek tipis-tipis maimbuh kenyemanis. Jegek saja jegek jero ayu ane mekado tu sing leb lihatane wayan dogler uling muani jero ayu. Beli sing je tunian tiang ningalin beli ngajak kaki-kaki beli menjani dije kakine. Keto jero ayu metakon met inget wayan dogler. Beh, saja engsap kanti tiang tekeni kaki. Bakat pati kapluk melaibin memedi jegek. Kaki tiang jani. Jani tiang ker pamit dumun ge pak. Ge jero ayu. Tiang ker ngalinin kaki malu. Wayan dogler lantas buin ke tengah halase. Ngalin pekak nih. Mare nang selai tindakan, saget subuh tepukinu pekak nih.
Ditu lantas ieu nuturang kesujatian memedi. Jegek ani makade ieu melai pati kapluk busan. Pekak boros ngajak wayan dogler kedek dungkal dangkil ngedekin unduk ragani busan. Melai pati kapluk tu sing karuan unduk nakutin nah nikonden seken tawang. Ani jani ajak udah dua mejalan mulih nih. Sambil langu nutur-nutur nyaruang basang nih seduk buena tu sing maan meboros apu-apu. Pondok Kintamani kalih tali siongolas. Aing ge wantah sapunike sani presida aturang titiang. Yening wenten iwang titiang menas pangapura nike. Duaning niki tapi adane pertama kali niki titiang nyarengin siaran langsung ngwacen cerpen kenten ye. Titiang menas pengampura yening wenten iwang. Lan titiang aturang suksemo niki malih apisan majeng ring suara saking Bali sampun ngicianin titiang galah nguacen cerpen gitu. Lan suksemo niki sani sampun nonton semeton titiang ring kelas utawi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama ring Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Supriyo Denpasar. Suksemo pisan lan suksemo niki majeng ring keluarga titiang sampun nyarengin nonton ring siaran langsung puniki. Yening wenten iwang sani